Očigledno da mnogi nisu shvatili zašto se na nekim YouTube kanalima koji se bave vojnom tematikom i vojnom opremom generalno pojavljuje ponovo BRDM-2MS kada je ovo vozilo ušlo u upotrebu Vojske Srbije još pre nekih 6 godina. Pa upravo zato što je odrađena dodatna modernizacija ovog vozila, kada su neki sistemi radioveze i komunikacija generalno u pitanju, ali pre svega znatno bolje je rešena dodatna oklopna zaštita, koja sada pokriva gotovo sve vitalne delove vozila, što nije bio slučaj sa dodatnom oklopnom zaštitom kada je vozilo stiglo iz Ruske Federacije u Srbiju. Kao i kod BOV-KIV vozila, i kod ovog vozila je određena kompletna modernizacija, praktično novo vozilo na staroj i proverenoj platformi. Takođe treba istaći pre BRDM-2MS i BOV-KIV vozila, dakle pre nekih 5-6 godina, Srbija i Vojska Srbije praktično uopšte nisu imali moderno oklopno izviđačko vozilo. Tako da je veliki značaj ovih sistema za unapređenje taktičko-tehničkih mogućnosti i osposobljenosti Vojske Srbije danas. Jer Vojska Srbije danas ima mnogo veće mogućnosti koje do pre 5-6 godina čak uopšte nije ni imala. Takođe vlada zabuna ili ti neznanje da će ostala vozila BRDM-2 u Vojsci Srbije, koje se već nalaze još iz doba JNA, u svom standardnom izdanju biti modernizovana na standard MS, što nije slučaj, nego je u pitanju dodatna modernizacija upravo BRDM-2MS vozila koje su stigla iz Ruske Federacije pre nekih 5-6 godina, što ćete jasno videti na slikama i snimcima koji slede. Oklopno izviđačko vozilo, oklopni automobil BRDM-2MS namenjen je za izviđanje u svim borbenim operacijama na kopnu i vodi. Ova vozila mogu se koristiti za borbeno osiguranje, borbu sa osiguravajućim jedinicama neprijatelja, prevoz kurira i oficira za vezu i kao sredstvo za telekomunikaciju, kao i komandni automobil za napad na desantne snage neprijatelja. U odnosu na stari BRDM-2, oklopno izviđački automobil BRDM-2MS značajno je modernizovan i unapređen. Primjera radi, BRDM-2MS umesto benzinskog motora 140 konjskih snaga posjeduje novi dizel agregat jačine 150 konjskih snaga, čime je dobijen dvostruko veći radijus kretanja i znatno bolje performanse vozila u odnosu na svog prethodnika. BRDM-2MS ima i protivpožarni uređaj, termovizijsku kameru, laserski daljinomer, mogućnost paralelnog osmatranja komandira i nišandžije, navođenje nišandžije od strane komandira, akvizicija cilja, geopozicioniranje uz pomoć GPS-a i navigacije na elektronskoj karti, elektronsko praćenje rada motora na monitoru vozača, upravljanje uz pomoć kamera unazad kao i unapred, osmatranje iz vozila bočno kao i sa svih strana i autonomija posade u vozilu od 24 časa. Osmatranje se vrši uz pomoć 6 televizijskih kamera, takođe je sada omogućen ulaz u vozilo sa boka, tačnije ugrađene su bočna vrata, čime je skraćeno vreme ulaska i izlaska iz vozila. Uvođenje oklopno izviđačkog automobila BRDM-2MS u naoružanje izviđačkih jedinica Vojske Srbije značajno je pre svega zbog mogućnosti osmatranja u noćnim uslovima, s obzirom na to da su vozila opremljena termovizijskim kamerama koje omogućavaju osmatranje do 5 km danju, uočavanje ciljeva na 3,5 km, što olakšava osmatranje i izviđanje noću na daljinama do 2 km.
Laserski daljinomer laseruje cilj na daljinama do 7 km. U poređenju sa starim BRDM-om, novi BRDM 2MS mnogo je lakši za upravljanje rukom. Ugrađene su i nova ergonomski izuzetno urađena sedišta, vozilo je takođe klimatizovano. Ergonomiju u vozilu je sada na mnogo većem nivou. Pritisak u pneumaticima vozač može da reguliše iz unutrašnjosti vozila. Vozilo posjeduje GPS i GLONASS navigaciju. Sistem za upravljanje vatrom na vozilu BRDM 2MS je potpuno nov. Vozilo je naoružano teškim mitraljezom 14,5 mm KPVT, čija je brzina gađanja 600 metaka u minutu, i 7,62 PKT sa brzinom gađanja 700 metaka u minutu. Sredstvo posjeduje dve nišanske osmatračke sprave i zbog žirostabilosane kupole moguće je gađanje ciljeva iz pokreta. Sistem za upravljanje vatrom omogućava stabilizaciju naoružanja i nišanskih sprava prilikom gađanja, automatsko praćenje ose naoružanja sa osom nišanske sprave, blokiranje elektroprekidača kada se naoružanje nalazi u položaju nebezbednog za otvaranje vatre i dovođenje naoružanja u položaj za popunu. U samo vozilo su obezbeđeni i oprema za održavanje isti kao i rezervni delovi. Detaljnije o vozilu u nastavku videa od ljudi koji ga koriste u Vojsci Srbije. Suština modernizacije je u panoramskoj nišanskoj spravi kombinovanoj sa osnovnom nišanskom spravom koja omogućuje osmatranje na velikim daljinama do preko 5 km, prepoznaje cilj preko 3,5 km, laseruje preko 7 km, omogućuje osmatranje i gađanje noću uz upotrebu termovizije. Na 1,5 km osmatramo bez problema i uspešno uništavamo ciljeve na 1,5 km do 2 noću. 3 su stalna članova posade, komandir, nišandžija i vozač, i 2 izviđača. Malo je u odnosu na vozilo koje je trenutno u operativnoj upotrebi, ta ergonomija unutrašnjosti vozila promenjena, udobnije, sve preglednije. Nišandžija se nalazi na svom mestu sa desne strane pozadi komandira, udobno je smešten u sedište koje je bezbedno i rukuje pomoću džojstika, upravlja vatrom, osmatra i gađa. Za Vojsku Srbije veoma je važno što oklopno vozilo BRDM 2MS pruža dodatnu oklopnu zaštitu ljudstvu i doprinosi da jedinica naše vojske bezbednije obavlja svoje zadatke. Podizanjem stepena balističke zaštite i povećanjem vatrene moći omogućeno je da vozilo uspešno prati oklopne jedinice na bojištu, što je sa dosadašnjim modelom vozila bilo nemoguće. BRDM 2MS oklopljen je sa čeone strane standardnim oklopom debljine 14 mm, sa bočne strane oklopom debljine 7 mm i sa podne strane do 8 mm. Dodatna balistička zaštita sastoji se od 20 ploča debljine 6 mm i omogućavaju zaustavljanje metaka 7,62 mm sa zadnje strane vozila i do 12,7 mm sa svih strana vozila. Prednja strana vozila zaštićena je od metaka 14,5 mm na udaljenosti od 300 metara, što znači da je testirano vozilo, znači nije u pitanju
neka izmišljotina, znači čim je ovaj podatak u pitanju, znači da je vozilo testirano na 300 metara sa prednje strane, znači ne probija metak od 14,5 mm, što je zaista izuzetan rezultat. Na podu vozila postavljen je protivminski tepih, čime je poboljšana protivminska zaštita. Posadu BRDM 2MS čine 5 članova, komandir, vozač, nišandžija i 2 izviđača. Vozilo savlađuje vertikalni nagib od 30 stepeni, bočni nagib od 25 stepeni, brzina kretanja po asfaltnom putu je do 100 km na čas, a po zemljanim putevima do 50 km na čas. Takođe, izvršit ćemo i kratku komparaciju sa jednim od najboljih vozila u istoj kategoriji. Naravno, u pitanju je Fenek kao i kod BOV Kiva. Odradit ćemo kratko upoređenje Feneka sa BRDM 2MS vozilom. Fenek ima oklopnu zaštitu od kalibra 7,62 mm, dok BRDM 2MS ima oklopnu zaštitu od kalibra 14,5 mm sa prednje strane, bočno od kalibra 12,7 i sa zadnje strane vozila do kalibra 7,62 mm. Kod BRDM 2MS takođe je pojačana i protivminska zaštita. Fenek je naoružan sa žiro nestabilisanom kupolom 7,62 mm ili mitraljezom 12,7 mm ili eventualno bacačem granata 40 mm. Kažem ili jer može koristiti samo jedno od ovih navedenih naoružanja, ne i oba zajedno. BRDM 2MS posjeduje modernizovani teški mitraljez žiro stabilisani 14,5 mm plus pregnuti mitraljez kalibra 7,62. Nova optoelektronika omogućava dejstvo i danju i noću i u teškim vremenskim uslovima. Oba vozila su izuzetno prohodna, Fenek je znatno tiši, brzina na uređenim putevima je za oba vozila negde oko 100 km, dok za Fenek možete pronaći podatke da negde piše i do 115 km na čas, dok je brzina BRDM 2MS nešto brži izvan uređenih puteva oko 50 km na čas. Fenek ima mogućnost osmatranja do 10 km, dok BRDM 2MS ima mogućnost osmatranja do 5 km. Uz upotrebu domaće osmatračkog uređaja na stativu MIP-1, to se i kod BRDM 2MS može povećati na 10 km. Naravno uz napomenu da i izvođači Feneka, BOV Kiva, tako i BRDM 2MS-a, izviđačkih vozila koriste danas u velikoj meri i izviđačke dronove. U prevodu, BRDM 2MS poseda ima veće šanse da preživi na modernom bojištu nego poseda Fenek. Eto, toliko za neke koji su dušebrižnici, koji pričaju da je BRDM 2MS kanta. Kad bi im prikazali Fenek, oni bi rekli da je to svemirska tehnologija. Ali kao što vidimo, to baš i nije tako. Čak se može reći za klasu vozila kojem pripada i nameni, BRDM 2MS ima čak i odličnu oklopnu zaštitu, dok Fenek u istoj kategoriji ima prosečnu oklopnu zaštitu. BRDM 2MS je amfibijsko vozilo, brzina plovidbe između 10 i 15 km na čas. Fenek nema amfibijska svojstva. Cena Feneka je svakako bar 4 puta veća za kupovinu i za održavanje u poređenju sa BRDM 2MS, slično kao i kod našeg BOV Kiva. Zaključak ostavljam vama, hvala na dosadašnjoj podršci i praćenju mog kanala. Ako vas interesuje slična tematika i sadržaj, pretplatite se na kanal. Hvala.